owatsumba ngabo wakoko ngabo mwadzaze ngabo wadzaze no mtu Mwenyezi Mungu wa ye hamba na mloolo wandu wao bangona zebezwe no wandu wazade wao wabiriliwa wafungulwa badeka ngwanzo njizi itsahe okaya mzazi yeka ukabili shababi yekanzala we yabo shababi yeka unomwa yekanzala we yabo njizi ye okamzazi ala hakika ye Allah ramba njaparona kuna parona mramararo yeka hutuli yazangu bekwade mrumaha une mrumshaha kuna paromona doji nyeko honyo wana ujisisa jau ya jado milia shango jomona ndende ndumshaha senda tuwaze nguo harengele so hahuti yaboje kwando watuweze nguo kutsumile mrumaha ho yadohangalia watuweze nguo ro ima yabo utuweze nguo mrumaha yadohangalia hamba ranzide shehitso dezenyile de shefuba biljanna kovurija ima bahangali shango ndo bwanda utuweze nguo bana wenge jomwimilia nabo hono mrume ehamu yahe ona mrumshe TikTok mwana mshe TikTok ngutsozi nange hawazi shamrume ukaja numema so yarumbu wewe kusumhimilia shamzaze owe mabaho wazaze kwa japara na bwana doto wazengu wotse milaye mrume bana abwate wazengu hambabi hanzima ya salam hanzima yemnabo jumna kaza kangutolo afuriziwa yemnango wa hari yemrume mibale matsunga tsingoga gabulia hamba yemrunda webo mzazi yabo Mwenyezi Mungu bahengu ayidi hamba wa anikihul ayaba kukosa namlolo watanze namlolo watsumba namlolo wafungula watsona ndo ume ho kayezo zanza ubo shababi nadendri nadera hatuma anina mahaba sakina ladha ghariza udoye usiwa mzaze wewe doye sa shababi ya salam yedoye usiwa haya salpieri yokanjema yebenge wanamo sinama